Bismillahirrahmanirrahim. Watukufu, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Heri na baraka dodumbu shirani hanyo pia kazika o ngamdungoe makatiano. Naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yabehe zenema zahe zikheri zahe ni malaika yahe huwinji wa hao haruma yentinu hakuja warito warmaze bade zero hawole bade zero kaunga rema wenti makatiano. Mwenyezi Mungu arejeze amani yasfiha. Mwenyezi Mungu ajalie wadeuno harakifu ruha rumentiatu bali ruha rume dunia kamili. Watukufu ndorengesha bashino marasaya Rabbi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamara bili ya Rabbi uritole wadeuno harumentiatu uto harume dunia kamili shana ilahi dua an baladina hadha haswa darumenti ya Komori emasiwa mane ya hatu uritole wadeuno bande hapo kwa tukufu nangesha bashini wajau reshide zanibabi kawaida na yemungu nmazongo Mwenyezi Mungu arifari hizo hazama al-Qur'an tukufu yahe kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ndio kailo hizi umma mwawe harmeze umma zonzi pia haukahindi hanongo milibas haurame hanongo ndaru ta'muruna bil ma'ruf ni amrishana njema watanhauna 'anil munkar muharazana bi wa tu'minuna billahi ba'dabu amini Mwenyezi Mungu zinongonda hizo zitongeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haritukuza anabakasindo kairi wa hezumbe alitana ija Mwenyezi Mungu ambaye shawiriana wa amruhum shura bainahum zinongozana sipena mshawiriane abonge watukufu wa Komori shabaha shinu harabi makatianu intiha tungeshiu wade nziro lema dunia giladhimu wa Komori wote tisangani hebazima riwana no wadeunu sangani hebazima haina mrato fikra yahe sangani hebazima ili wandu washinde wawane no wade mzire kao ngore mao enti inu. Donc yabo banda abo kweza tukufu Ramyoka ya etemu ya leo amali namna nurdini wa usabu kabla waonisa zurambao leo shatika handa rombezo wanzila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kahena mahali mkumora basani kingarba aman babano wale unujunda au Mwenyezi Mungu wabandu wao unono kamwa benze inshallah Ta'ala ukaya so Komori ngatulano garjono nduka sima Islam ni dua ya handani hana zinongoza handani yakikisha Uislamu hatu an tuhibba li akhihi duhanju ze mwanyanya ma yuhibba li nafsihi zlaikao hajuhanza nafsa muahe yimhunde watukufu ngasina sihunda rubanu sidomwambia ni ukaya ngama bunjilu ya pango ao hantate msaja jarumenti ni mabunjilu ya kufanyia chini mwongozo mwenye baraka swalihi chido zamba mwezi rezo zinu shana lidie baadhi ya ngonga zitundwao hambabi anyabozo ngo zikao surveyelo wandu wakane rasenima wakaudungwa ngayo hangayo shaandani dolenga shukra nishabaha shino shukuru wa Komori hakaya usko jana wafanya telefoni zinjira ngujuzi za utaha wandu abaye zenjia za utaha mabavu wasoma mabareni dar aminuka za apelizo zifanyishia shuwa Komori hamara saya kwa jakubali ya shantaji ya wandu ikao leo wa mapoza wajohanza onensi inu njemdo wandu ikao kwa turangu wa boriliyo mahali arjunda wasainu no wada remeti inu kawajaha farka mbili farka nzima lusangani hanon warezendazi za utowa uwai Elebu njola juzu lilewana ukaini wananyasi mapoza wa azmia kayangwanzao wabaye kapital hamandamano wa azmia ukaya ngeladhimu
wabaye aeroport hamandamano waazmi au kaya gelazimu wasengelee wala ratokomora wafanya apeli zinji wapara mabavu menji kari wanduwa soma barenti hamara saya dokari shukuru komor haukua komori kwaja wadunga haukawailo kaya wala tsiwandu wanzao ensi hatu mono wantrasi usufa mali honkazi harumu watoto wasima honziani zinzia za mabinguni na zinzia za mkazi usamde na mawa balande pare mazofera wabuwa wapiti haka emu ngoni mwaru akarama ima hadisi ya upanga wanzate umsajaja haruma ensi mono susai abalandu kume wasiba aeroport hamba hari bale mbude ngefanya madabanu aeroport riwao no wandu wao nguna zake makatianu ususaidi haparisiwa hakawandu haya zinongoza uteziza harma daula wazi nuko wandu kwa jufanya mzaha wa mahala tusubutu aenda hata mpaka dabasainu ridungu Facebook FM ndonono kwa aja subutu watangalia wala dokumori hakaya wende volo wakaanza fanya madabanu yao wao no lejeshi wavuza za bandoroli watawa alimnungono kaya wakomori wawaele wandu ikiwa wandu wabaki kwa labda ngwatinomba za kredi ingafanywa ujao na muhadalwa sha alhamdulillah wengi wakomori ngwaele wao kaya wala wandu wa batani wala wandu wa ndabu donc yabo mwana mamba kangafanywa haze para mabinguni yabo je Facebook FM hakawodo wanziha ukaya babalo wanzia para mabinguni yende heli Facebook FM wanziha yabo wa profite hazia hanyu wamba wakaanza siriso mwezala wana ne ze Facebook wantasi wodo wanziha yabonge mwanama Ibrahim ngojore je Facebook FM wondo waone ezanziwa ukaya harima balonzi ya mabinguni ne pare ya mde mkazi bavuni mwe école technique hizo rizona arme journal ya arme page ya Facebook FM abo ko tukufu hamara saya wakomori kwa jakubale miparo hiyo kwa jakubale miparo hiyo hakaya waelewao ukawantu wanziza wekomori ndongo wantu wanziza wekomori ndongo shanu wandu wanzuko muhimu hawa temdo watebalbala waranganye komori harwa mona no wafanya ula ya tena mona nuo mwambo bana akati undu apeli yo mndu akaonambia wakaya ya kaabu idha jirhini wananyasi mwapoza wa daula ya ndabu hari daula ya mboya haksha ya daula mapopote harama mona na ufanya lontu atsa wahati ukaya makaula mishabo hindi wala lazimu atupri wa rwandi se mbaizahi la komori naam na banu Abdulhasani Kartum Amini ukabala kasde na serikali Sur Kartum Amini kabala katul bali hata yarisindi harma erodi awa sayinu ngalazimu fan tartibu rimtawe ritahima mapesa yao ngelazimu ripange wandu wanajina kukadua pesa yao wafanye wanazitona doka waziro bujul fanshiha aminuka hajimba swalihi ngiyabo ngweshelo sura bujul fanshiha yendo kahini haba sarzambao ngelazimu ima opoza wanu wajahun riwayat watiri tsangale tena rifanye namna amzambo baswe emna nambaga namu ukatala munjenza ba kamba kasani kirusan za mjuzamba gelazimu abasainu ni ko jana tskaudute ebanu ko labdala harengwa haona zila wazipanga Ulaya ukagelazimu abasainu wao wajikomie wao ikama ani wafanye hanlevma
hawa tamishe wanduwa hao ili ikama wanduwa watambishiwa debala ko mimi jana wakati namba Abdallah harangwele Raila tikautute ebaila tazla mipango wala mango wafanyao rahata mpaka rabasainu njaishi ya confirmation ya hesha taramedi kango nahi shagar tongona Facebook FM na ramazere dozinu ukabdalaga ngomhoni hesha taramedi ngunaze kaizo kweli ngunaze kaizo kweli ngarami hono hesha taramedi shawana mbekaze planizo zonti pia zihisazi parhani zijulo mahala wakaze mindu rangu juzile mwana Abdallah Volovolo rangu bala hata yaje imasiku ya jana zongozo pia zijula namna zongoza kangazi zijirisiwa sha wa Komori ngo uhashiri kwa jakubali njia manipulation za wanalola nyora zaezi za ndoko mumwa hao watemsajaja wamenye daula Komori watukufu wa migoni mfano ifasiria uhanda tina uhifadhinsi mwono jana na jiri Marekani bahize medyanku za Marekani kwa jasubuti wazitia yani kwa jasubuti olise full kwa jasubuti sha Amerika zila image za wanda kwa filme yabo do za rengwa da kwa dispatche wa mazarezo shezere medyanku za Marekani kwa jasubuti wa kumante hakuza ngozila hata ozamba shamono do France 24 zadunga hapo kwa jasubuti hakawa kaona ka ilaibu awangenge lazimu wasane wai hifadhi chakwa jashinda cha omweza hawafani donc wakati ma journalist tena leo ka banunga banokoze nzo kazi no aibu sino aibu donc yabos kana nso kahindi watukufa Komori banu nyisuranda kemda mratsinze mndu ngere ngwafungwa hamra viole mwana ngere ngwafungwa banu zitendwa hau fikira za ufanya zitendwa zojofunga wandu kwa Komori Rishili Yusuf Said alajizali shati kwa subu hende haimiba aeroport na ndo anufukare hambangu fa manama na aeroport do aeroport uwo mujere ngwabo mwabekane ngwabure yo prisonnier politiki yeye hikma ahe no fundi wa hahe ani kanya shinaile ka abantu baho mahala ufanya mzaha haruma daula share ngo wana wahema ban hahe hawa nana shwa haude fami aisisi bal aisisi bal to karibala ngudafanya mandamano aeroport ngei hongso nambio muna daga parsiwa changuso nambio harma mangaya ihona utawa donc narkira de luani donc shukra ndani yo kwa Komor hakamono kai volo go tranquille sha bala mono ja mabanu ajibrida volo hafikira ukanga ko bawando wadunge heni mnaenda volo afanya hazahe hafili hani hazahe wao lele jeshi wa vrida za mandorolwa tawa wenza akango aminu wao wangu aminuka ngo harumandabo wao wangu aminuka ya ngo harumandabo ngo nzwaru milwanu wandola mandabo ide maana kwa vrida za mandorolwa tawa shala kulli hali ide maana kwa imada ndani yani dokari shukuriye wa Komori haka hamara saya waonise upojiso ka intia hatu ketina thamani amani hetinu ketina thamani uno tajiri mzimarlo nuo kwa ujobira jaridu dabane atarimo msajade bahari nganzoezi wanzoezi na jitayarishe hata 2024 ya jata ya votiwa wanzoezi na jitayarishe hata 2024 ya jata ya votiwa shauta msajade buharibanu wa Komori hamara saya waonisa ubalighif hakala mwa wexite abona rende volo exito volo
Huko volo kwa jawalanga hata wao ngamtao mrende. Hakaini mndu ya juha ya balemba ndo hena volo kaza huze ukaja kaza imenyewa. Kaja kaza imenyewa. To kwa jeviriza volo ndo akisite wale kaka ngajona ndarudunga kwa rohunda. Ngajona ndo warudunga kwa rohunda. Kwa jahunda. Kwa jahunda. Komori haina mda bakinemba hazia hahi ya mbeha volo wawaranti wakati nduwa wafreza bandorili watawa haka waelewa kaya ngoharman rabo haina mbanu walo haki ya mduzi dailia sha haina kati mduan ya tawa unuka hailo ka vanunga mdumi wana fembuhu bala hailo ka vanunga mdumi wana fembuhu donc waonana tujini wapanga warumnya Yusuf Saidi haeche wasawa wasiuha walala warenge wana hemaban hao wardike wanzo warumie kopare. Donc aba ko tukufu ina kandana shiri zani ngabu media special boko yetu ka present yetu ka present yetu jwe mipango iko baba hani idoli ndo wandua he mandama ngabu njua unyontipi yetu ka preza idoli ya baraka tukoja swedi ngado kama na manova rufa ya ndise ike aju ngono ike aju donc abonge ko tukufu na reti matwanzi na barabali swalihi matwanzi mbali adabu mbali anunzwa katama twanzi emoyo wala uzamba nadi kai amani utajiri wa handani wa hetinu de amani abonge ni wandu manzo kenga maduka uta msaja jarmentinu wa komori hamara sayanga watongo mwenisa nukaya kwa tunjia mashantashi kwa tunjia mashantashi kwa tunjia mandrabo boko ngamjihada yao wani haka wakahashiri ngo komori waone zenje mahenda waone kampani mafanya waone fikira makanizo shaka mjahunda ze voti amongeleo mjekaranga mahada yao mwaberanga masao pareni hamara saya na mkirazi bwana yasima poza mweleo kaya na wala bahemga zija anatweze ngu wandukansi na mketi mfikiri mangalele mwa komori wa mhukumuni mwangalie mna wakomoro mhukumuni haka haina wakati ngamtongo jipwasheo hambabi ngono zengo Yusuf Said afanye aeroport bana laungwa na bana langu tende yo mandamano manjao mwiswabo ngujokuwa la armazi baimwa tana na upa mavubo ya kutana mbio ikashindi shamguna zika parsimu to wana hamakati ko amani yake fanya msaha na ndio jukumu ya hemu wa daula do hifadhi wa msajaja hiyo ndio roli kuu ya daula duka amani yabo haina zofanya baki amani lazima zifanyishe nyinyi kama haina zofanya mte problem ngambio zifanya lazima serikali bayo haina zofanya baki amani zifanyishe donc abonge na reti kwa tukufu gono ibeshe bandorolero ndo ayo ibeshe mwenye baraka msujini Yusuf Said gono ibeshe mwenye baraka msujini Yusuf Said bado wenyizo za bandorolo hizo donc hamara yabidi juzi mdungu mpango wakofanya na Abdul Hassani yakasaliwa na Ubedile mshanga mpango kao wamehama kauli yako sipara Facebook FM sabakaya wankazanda wambandra ngama ndonene na jibule abo mbapo tikaujwe kuona ukiri kama wajua wakamana tamla kama ngato pare mfumdaro rake jaja wana wakaba ngato pare mfumdaro akaga amini ba kaza nongoza mbabala
zariza nguna baruani aminika yakauzamba hajua kwa monda ngamndoka baruani avungula ngudu kama monda awanga tsahala Baraka FM ka dile fanya droit de réponse wamba wala wandu wa droit wamba wala ndoko ubandulu ukanu ona fasa jitam kwa noti pia sikasi tukana ukubali wanaba kato fanya elendi ya juzi leo ya hoa amdoka kwa nyuzifanya sasa kwa bandano bekamnika dandabo boti mpara obe saba Abdalla Abdou Hassani hanikadandabo harme epagia hanu hamba bongla munga ona droit de réponse infumdar sindini barata basane para katujusa shadilla sadafi bana bakaya gam aminukaya kwa jajo subutiwa be kando bide arabiazo hauri pwani pare mine bwana uwaje maka hunambia hakatila maurema Abdalazim simamenuka amini kezo are mangazwa nao sarnim sene ndemezin tena sha aminukaya nam hapanga yambe minanya yahe hamba ndinambie waze watu maopoza wadongore salamu mijina bari Idrisi ngurlapizo na mwende mtuja mwambejao na mfanjao arele wakande siasa mwanzao siasa ya madharau siasa utovu adabu yo ndio mwiruso maora kopea nani orowo sera mbele ze kweli zimtambisha oni karsumde ya ngarama ze kweli abagenu suwa bisemeji hao na mwende mtuje mwambeka mnamotola ngusorla pizza wajua zakabangu wala pizza na ngama mimi kanya porla pizza mndu hamba ze kweli za mtu wao ndo ala pizza namba kwa watu wanaitwa na utoza ndo adabu sheka jibulo abo yabo wowo ndo lazima watijibulo wowo warahara kasu lazima wajibulo mimi timikalimia hadi bana katina ubondo na nafasi hata jela duniani hakatiwa wono wakatakanaezi ngamono abasaino yabukonde kauna bandabo warumuru waono warumu donazali warumu do johari taki azali sambi kilinu hata basaino abukona ko rushangaza warunike namna ya haurwa jwe tena garwaju wao ngono garwaju wao ngono garwaju wao garwaju ni ubeshele marhaba Yusuf Karan kama jala wasawe surambua ngawe na mji ngawe na ananyuho makora dio hiyo abo basade bakena ukanziro ede bakena ukanziro ya hangu nawe abane tabudu ajitataza itabudu ajitataza sawa mshule marhaba akayamu aminuka ya yakadwa ndumaka ufanya hazibati bado nao nikandawe amerika gojua kawonka zondabo shawalillahi alhamdu awasa ketin zero usulmauna Abu Yusuf Karani karambula nao ngarjula nao mahkama ngao yabo umjwa sama kuningo yabo uandura karumisha bazima ngao yabo habukata tawjiro upande huo amjobisha marhaba na kayaiza dunga yuza hangu nawe ne mahkama solimu wakadunga bano na mratila uzantisha message bavuni mratila uze mratila uze mratila nenda message bakabala bala yuzo za Facebook no atampaka ndabo kwa tukufu rendele ne mpango yake remo kai ala kulli hal simwambia ala kulli hal ono narkeradhi rikubaliane mwendo mweleka banko nyile ukamtar mwezi shajana mkaya maudunga wanzo mje yabunga lazima ntikae gemje mnange zamani mzetikanye ni kamuita mtrafijo maudu kaona kwa una trafijo
mtatika mahati modo mwile o modu kono ubaki aka banda mwanzo mwaswidi njemna ngeza manazinu sha Mwenyezi Mungu rahifadhi ziparo mtiparo zipara sagamwa benze akamtuonisa dhamana kamtuonisa kawanu nganya mparo kana dhamana ba kamtuonisa hata mpaka na hapo kwa tukufu yodeze mada chashi za leo doka encore une fois bana za apeli mwazanzo pana ngujuzi bana mabunjule mwafanya bomwinyi banda ya heda tia leo inu uko ikaujulu atanaika bien wadoka usive wakomori hamara saya wa mrabihani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa shukran lakum. Aramshukuru wa komori hasa mashababi wakango khashiri ngwashinda warambua wandu hada yao ngwashinda warambua ka abananu inu minyanya ngashora makaija naje leoje janaje makanda ngamanzo mtahezinu leoje mmanzo mte balbala men yansihatu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.